Šta je supernova? Supernova je izuzetno svetla pojava u svemiru koja predstavlja eksploziju zvezde. To je događaj koji se dešava kada zvezda dostigne kraj svoje životne faze i prolazi kroz dramatičnu imploziju ili eksploziju. Postoje nekoliko različitih vrsta supernova, ali najčešće su povezane sa zvezdama znatno većim od Sunca. Kada se zalihe goriva u jezgru zvezde potroše, dolazi do gravitacionog urušavanja jezgra, što rezultira eksplozijom. Supernova može emitovati ogromne količine energije i svetlosti, privremeno nadmašujući celokupan sjaj svoje matične galaksije. U toku eksplozije se oslobađa velika količina materijala u svemir, uključujući teške elemente koji su se stvorili tokom života zvezde. Supernove su izuzetno važne za kosmologiju i astrofiziku. One doprinose recikliranju materije i širenju elemenata u svemiru. Također, supernove su ključne za razumevanje evolucije zvezda, formiranje crnih rupa i neutronskih zvezda, kao i za proučavanje širenja svemira i merenje udaljenosti do udaljenih galaksija. Događaj supernove može biti spektakularan i privlačiti pažnju astronoma i naučnika širom sveta.